خب درود هموطنان عزیز، امیدوارم مملکت خوب، صحت، سلامت و سربلند هم باشین. اینا 2022 سال اولین برف در پولشا وارشاوا. اینقدر بلند نیست، نه زمین قپیدگی. بیم اشتباه نمیکنیم. اینا چقدر انسان ها را خداوند به این روز رسانده و چقدر انسان ها را خداوند به این روز بگیم که نرساند. همش دست خدا. خیلی خوشحال هستیم و مینه‌دار از یکتا هستیم از آفریدگار که اینا ما هم بالای برف پای خودمون گذاشتیم. نه یعنی تا سال آینده دیگر کی هست کی نیست این طرفش نامعلوم که سال آینده بالای برف کدام قدم میگذاره، یا که از بهار شکفتن گلهای درخت ها را میبینه نمیبینه، هیچ دیگر بگیم که در دست آفریدگار است. خب دوستای عزیزم، حالی برف نیست، برف توزکنکا برو آمدن کوچه. از ما باشه در وقتی برف لپوتکا خطی میبروینده. همین شرمنده آورش همین است که در 30 سال ما نتونستیم یک تکنولوژی رشد کنیم، سازیم. البته همه کردیم، کسی چیزی شک نداره برای کردن، اما متاسفانه گویم که همه آدمای میکردگی زندان شدن، آدمای میکردگی از وطن بیرون شدن، آدمای میکردگی عقلشون میرسیدگی انسان ها کشته شدن. خلاص بگیم که با گوناگون چیزها برای همه ما نتونستیم که یک رشد کنیم که در وقت برف و باران و در وقت خیلی حالت ها از ما هم تکنیک ها بکنم. تکنیک گفتن در یک چیز یادم زد. ببینید دوستای عزیز، من در خطای پیشنهاد کردنی هستم و امیدوارم که یگان تاجیکستانی بیزنسمن باشه این نوا را بگیره. اگر در خطای پیشنهاد کنه و زبان همو بسیار زور می شود. ببینید اتومبیل های الکتریکی برآمدگی است، یعنی 1 ساعت 2 ساعت در ضریت میمونی و با اوت 500 600 کیلومتر بگیم که طی میکنی، یعنی 4 5 ساعت طی میکنی اتومبیل قطعی. و همه اتومبیل درونش پیچکه هم داره، با گریون میکنی الکتریکی گرم میشه درونش. من چی پیشنهاد کردنی بدم؟ اما پیچکای الکتریکی قوای برق قطعی میسازن کو خیتوی ده که ما دیگه در تاجیکای ما پیشنهاد نمیکنیم. در مردمی بگیم که چیز خیتوی پیشنهاد میکنیم. در تاجیکا باشن اگر خیتوی ها برسونن، خیتوی ها حتما میسازن ایره. همون پیچکایی که گرمی میتیه در همون نمیشه که مثل همین این باتری تلفن بر این یک باتری نصب کنن قوا. مثلا وقتی سویت اومدن در 1 ساعت در سویت بمونی و بعد از او برای تو بگیم که همون قوای گرفتگی خودش قطعی رنگی هم تلفن هم میمونی که 1 ساعت قوا میمونی و تا بگیم که 12 ساعت 13 ساعت بگیم که میگردونیش. همین خیلی کنن که همون پیچکه را خیتایو نیهاو همون پیچکه را هم خیلی کنن که در تهش باتری نصب شوه، باتری قوا میگرفتگی نصب شوه. در حالتی که سویت دزدی او قوا را پر کنه، بعد از نبودن سویت گریون کنیم، مثال گیریم 7 ساعت 5 ساعت 6 ساعت و همون قوا قطعی قوای گرفتگی خودش قطعی ابراد نه همون گرمی داده پف کده خونه را بگیم پف کده گرم کده بیسته. عجایب بود میشید. در تاجیکستان اولین همه میخرید، قشلاق ها میخرید، تمام انسان در همه بیزنس ایده در کار است. ایده یعنی چیکار کنی، کی دا چی لازم است میدونی نمیره، کی دا چی لازم است باید همین ایده را بگیم بکنی. همیشه در سر ما اومد همین چیز. گفتم که چی با این تلفن ها ضریت میمونی روز دراز میگردیم، چی با ماشین برآمدگی است اتومبیل ضریت میمونی 3 ساعت مثال گیریم میگردیم 600 700 کیلومتر میگردیم.
ана чӣ ба мо ҳами печкаи гармтӣ ҳамира накардем ҳам хел қувва қати батаре қати ки мисол бимонӣ бигем ки қувва бигира ва баъд аз ӯ свет мебира мисол тоҷикистонда мебира шо агар қувва бигира батаре дошта боша раз гирён мекунӣ қувваи худаш қати 5-6 соат свет ҳам набоша хонара гармӣ дода места афсус ки мо хеле бачаҳое бигем ки технологии месохтагӣ шояд дорем ё шояд надорем ки афсус мегум надорем бозам агар гап дар сари муллоҳо бираса бигӯӣ ки муллоҳои азиз агар ки шумо дар ҷои ҳамин ҷавонора химика тарбия мекардем дар масҷид гирёндан ҷамъ карда шиштан электрик тарбия мекардем ва имрӯз агар ҳамин қувваҳоро ҳамин батареҳоро бигем ки агар мо худмон месохтем вақти қувваро мегирифту як 50 волт 60 волт ё 40 волт ё 20 чанд волт хати ҳамун печка кор мекард спиралош вентилятораш кор мекард ва имрӯз агар ин технологияҳоро мо месохтем ин технология ҳозир на танҳо бигем ки дар тоҷикистон балки агар имшаб рӯз агар ҳамин технологияро кадоме биброра ҳамун печкае ки қуввада мемонӣ қувваро мегира баъд аз ӯ 10 соат 12 соат худаш кор карда ҳамун қувваш қати гармӣ дода места агар мо ин технологияро бигем ки мекардем метонистем ҳозир имшаб рӯз дунё аз бигем ки электрикӣ танқис мекаша ҳатто ки давлатҳои аврупоӣ ва давлатҳое ки бигем ба қувваи барқ хонаҳошона гарм мекунанд мисол гирем дар ин полша ҳам аксар домои нав ҳама қувваи барқ қати гарм мешавад ин домои кӯҳна батаре дорад тест қати аст аммо домои нав ҳам батаре дорад уно қувваи барқ қати аст батареҳо 110 волт қати қувваи барқ қати аст то хонаи ма батареи чи аст барқӣ аст худаш барқ қати подключат мекунад проблема аст тамоми дунё тамоми мардум ман боварӣ дорам аз ин техника аз ин технология бигем ки ба сари баланд истифода мебурданд ва аз он ҷумла аврупо ҳам метонистанд ки истифода барад ва бигем ки ҷойҳои қишлоқҳо асобина қишлоқнимаҳо ва мо аз печка ва аз ин чиз халос мекурдем агар дар ҳолати мо ҳамин чиза дошта бошем ва умедвор ҳастам хитоиро дар як муддати кӯтоҳ производит мекунад аз пешниҳод ҳастанд ҷавонҳое ки хитой мераванд ҳастанд ҷавонҳое ки бигем ҳамира пешниҳод мекунанд ва во меброранд ира дар муддати кӯтоҳ меброранд ҳамин батарее ки бигем 5 соат 6 соат қувваи корӣ бита дар ҳамун бигем ки печкара худаш ва таҳш батаре боша болош печка ана озод бигем ки ин чизо меброра ва мо имрӯз дида истодаем ба сари баландам дида истодаем ки то ки ҳамин чизҳо светҳо имрӯз биромада истодааст бисёриам бигем ки як пешравӣ хуб аст афсус мо аз ин чизо фақат харидорӣ мекунем намесозем мо харидорӣ мекунем агар ки ин чизоро мо агар боз месохтем ҳам вапше зур мешид дар ҳолате ки месохтем ва мемондем гӯем қуввада мемонӣ ва баъд аз ӯ лампочка худаш автоматӣ бигем ки гирён мешавад ҳатто ки аз барқ аз осмон ҳам гирифта истодан аз ҳаво аз шамол аз бод аз ҳама чиз афсус мо хафо мондагем аммо ҳамватаное ки хитой мерем шумо бигем ки тиҷорат мекунем хитоида ва ҳамин пешниҳода пешниҳод кунем ҳамин печкаи гармидиҳӣ ки дар хона тоҷико истифода мебаранд ҳамин печкара каме дига бигем ки ҳаҷмтар созанам ҳаҷмша калонтар кунанам аммо дар ҷояш батаре насб кунанд ҳамин батарее ки қувва мегира баъд ӯ қувваро истифода метан ку мошинода ҳаст ҳозир дига ҳамаи чиз ҳам хел шидааст ҳам заряда мемонӣ баъд аз гӯем заряд буд шидан ва ура истифода мебарем ягон мушкилӣ ягон чӣ надорад вақте ки свет мебира ва қувваи гирифтаи худаш 5-6 соат кор мекунад агар ҳам 5 соат ҳам кор кунад мо ҳам бегада свет омад мардум монда бигира ҳамун печкаҳошона шави дароз дига свет ҳам набоша парво надорӣ подключатш мекунӣ ҳамун қувваи худаш қати ҳамин пуф карда хона то саҳарира бигем ки гарм карда места яъне ин пешниҳоди ман буд барои мардуми гӯем ки
мардуми созанда, мардуми метонистагӣ ва месохтагӣ. ин чиза метавона Ӯзбекистон ҳам бирора, ин чиза метавона ҳар ки бирора. Лекин ҳамин рӯз бировард ҳисоб кунед, на соли 2022 аст. Патентовани дар номи ма кунед идеяра. Ки ҳам хеле идея буд, ки мо гармидиҳиро ба қувваи барқи захиравӣ кардем, яъне захиравӣ баъд аз ӯ бигем ки гарм дод хонаҳоро. хулас умуман гӯем ҳамватанои азиз, яъне ҳаёт мамот ҳамин аст. ва сад афсӯзо мехӯрем ки мо аз ин чизҳо хеле дур ҳастем, аз сохтан, аз бохтан, аз техника ва аз технологӣ, яъне дар як куни дунё монда рафтагӣ ҳастем, хеле дур ҳастем. аз ино мо сад афсӯзо ҳама вақт мехӯрем. барои чӣ? Барои он ки ин чизҳоро бояд аввал мо месохтем. мегӯянд ки қиини инсона ба бигем ки ба зиндагӣ кардан меомӯзад. ҳамин қиини инсона ба зиндагӣ кардан, яъне приспосабливаться мегӯянд ку русо. ҳар як мушкилида яъне ки короче омода мешавед, тайёр мешавед дар ҳамон мушкилиҳо гуфта гапҳо ҳаст. аммо мутаассифона мо 30 сол мушкилии бебарқӣ, мушкилии хинакиро кашидем. мо мардуми тоҷик аслан омода нашидем дар ин чиз. мо мардуми Тоҷикистон аслан омода нашидем проблема сари буд, ки агар дар 30 соли хинакӣ мо як калара кор мефармондем, мегуфтем бест, ҳар сол ҳамин хинак омада истодааст, бест ман чизе созам ки дар ҳамин хинаки ман дар зиндагим истифодаш барам, то ки гӯем ки азоб накашам. Не ки ҳамун рӯз сохта додаги печкара то имрӯза мо истифода мебарем. Медонӣ на? рӯз сохтагиро то имрӯза ҳамро ягон хел накардем. ҳам чӣ хеле аст 4 кунҷа боло шуда тута задаги, тутара боло бировардаги, дарча кадаги, дрош таъло амедози гарм мекард. ин ҳаст проблемаи аслии мо. проблемаи аслӣ дар ягон ҷои дига нест. проблемаи аслӣ дар мардҳо ҳаст. проблемаи аслӣ дар йигитҳо ҳаст, ки ҳамин йигитҳо ҳамин чизҳоро омода карда наметонанд, сохта наметонанд. проблема дар ин аст. агар ки мо ин чизҳоро меомӯхтему ва мо ин чизҳоро месохтему ва кор мекардем, дар сари мушкилиҳои худмон кор мекардем, албатта ки ҳоли мо пеш мерафтем. мо фақат эмомалиро гунаҳгор карда мешинем. мардагори фақат эмомалиро гунаҳгор карда мешинем. фақат эмомали гунаҳгор, эмомали моро намемона. эмомали қайна аврупо мадаги оша ки гунаҳгор аст, ҳичка гунаҳгор нест. иҷам ҳамо аҳволем бародаро, ҳамо аҳволем, ҳамо аҳвол, ҳамо инсон, ҳамо тоҷикем да карочи. мардагори ҳамо тоҷикем. ҳамо мерем намедонам, як телефона мехарем, як чиро мехарем, ягон чи намесозем. хай ки иҷа сохтан иҷозат нест, аммо илм гирифтан иҷозат аст. мутаассифона бозам ҳамон проблемаи Раҳмонов ҳамин ҷам ҳаст. Тоҷикистона хирондан дар кор, Тоҷикистона пӯшондан дар кор, ода кор нест. маҷбури кор кунӣ, нахонӣ ва бигем ки ора нигоҳ бин кунӣ. проблема ҳамин аст. дигар проблема нест. проблема фақат аз мо дар шикам аст. шикам мора шикастагӣ шикам аст. мора гадо кардагӣ шикам аст. ба худо шикам қарор кор мекунем. барои ҳамин дӯстои азиз, ҳамватанои азиз, боз ҳамин сол зимистон, боз ҳам свет нест, боз ҳам мардум дар хинакӣ, боз ҳам мардум дар азоб, боз ҳам мардум дар хитоб, боз ҳам нолиши мардум, боз ҳам кӯмир қимат шид, саларка қимат шид, чироғ нест, свет нест ва дигар ёш нест ва дигар корҳо нест. албатта дар инҷа бояд мардҳо фикр кунанд ки чӣ кор кардан дар кор аст дар ин ҳолат. яъне чӣ кор кунем аз ҳамин проблема мо бироем. чӣ кор кунем ки ҳамин сол занам нага ки хона хинак чи свет нест. чӣ кор кунем ҳамин сол падар модарам нага ки хона хинак свет нест, ҳезм нест, аловӣ нест. чӣ кор кунем ман ҳамин аловиро аз байн барам, яъне ба як чизи нав бигем ки хонара гарм мебутем, ба як идеяи нав гуфтагӣ фикр аслан дар сари мардуми мо нест. реально нест. ягон чӣ фикр намекунам, ҳеҷ кор намекунам.
وقتی در روسیه بودیم برادرها هستن 9 کیلومتر شاید شناسن و در یک دچه رفتیم یک دچه بروشنی است و در آنجا زندگی کنیم جای زندگی نیست چی 4 کسی رفتیم در یک دچه انا هیچی نداره نه در دوره نه تیرزه دوره 4 تا کرپیچ قطعی هم زدگی خیزوندگی دیگه هیچی نداره وقت تخته پخته را یافتیم آوردیم بریدیم کلیونکا پلیونکا لاتا پاتا چیزی یافتیم آوردیم زدیم یا بالا کنیم در تیرزش محکم کردیم یک کمناتا چشه مایدک بعد تخته رو آوردیم کراوات ساختیم با خودمون دچه که خوی وزنید گفتیم باید زندگی کنیم در اونجا بعد گرم کردن در کره چیکار میکنیم نه اونجا قوای برق داریم نه دیگر چیز داریم نه دیگر هیچی نداریم ده اونجا را گرم کردن ده هیچی نیست بعد گفتم علاوه میکنیم همون لخچه کشید محکم میکنیم در دودش میبرویه و در همون لخچهش گرم میکنیم ما گفتم نه برادر بیا کار میکنیم پیچکه میسازیم بود ما سوارکه نداریم دیگر چیزها نداریم پیچکه را ما چخل میسازیم ما گفتم بسازیم رفتیم در مغازین در اومدیم در بولت گایکه مایده بولتشو گایکچو را گرفتیم آوردیم خریدیم ایقه یا زوبیل دیگه یافتیم آوردیم تاور کرنای دیگه شکستگی آوردیم رفتیم ای تنکه ای موسورکه تنکه یافتیم گرفتیم آوردیم تنکه را رزمیر پیچکه بریدم لواش قطع کردم خیلی کود شکاف کردیم بولت قطعی بستیم جای سوارکه را این قلای کردیم آوردیم هم شوفای بولت مولت هم را زدیم زترید کردیم محکمش کردیم نه بگیم که بولوش شکاف کردیم بولوش هم همچنون لواش قطع کردیم خیلی بریده توتا کردیم توتا هم خیلی کجله کرده شکاف کردیم بولتچوی مایده دا گرفتیم بستیمش زدیم شکافیوش پر کردیم پیچکشی درست زدیم علاوه دا درنش چند قدر اونجا زندگی کردیم دازیم است یعنی که فکر کردن در کار است کم ترک یکم با این گپ خدمت یگان گینی گفتنی نیستم نه که همه چیز هم وقت در سر ما اومد که هم خیلی کرده میشه و سوارکه در کار نیست هم جای سوارکه دا بولت خطی میبند میقپونیش 4-5 تا میشه یعنی امروز هم خدمت یگان گینی گفتنی نیستم اما میگم که نمیشه که همین ماشینا که در بطاره باشه همه چی بطاره باشه همین گرمیدی خونه را با بطاره کنن تاش در بطاره ذریعت بگیره بعد از گرفتن ذریعت بگم که چی شوه همون ابراد نخدش ده قوا بوده خونه را گرم کنه این پروسه یک ایده هست یگان گینگی و یگان عالمی نیست یک ایده هست ما امیدوار هستم که انشالله یگان برادرای عزیزم که با خیتای ها همکاری میکنن البته این پیشنهاد میکنن در مدتی کوتاه میبروه امسال در اوکراین هم این چیز خیلی یک لازمی کلان داره و پیشنهاد ما با اوکراین ها هم است یا خیلی در تکنیک تکنولوژی پیش رفته ایستادن اگر امکانشون باشه هم خیلی آماده کنن و 2-3 ساعت هم سویت بتی در 2-3 ساعت همون اقلا همون بطرش از زریجت کرده بگیری بعد از او بگیم که کار کردن میگیره انشالله گرم کرده خونت مایده خونت گرم گودکات گرم میشه این به دوستای عزیز پروست یک ایده با بگی بود در کلم اومد براتون گفتم یعنی برف دیده وقتی که هر چیز میبینی یک چیز در کلت میبینی افسوس در تاجیکستان نیستیم و همون شانس نداریم در دستمون که بگیم که ما هم جمع کنیم جوانو را جمع کنیم میفهمیدگی گیتار را خوندگی را تکنیک را و جمع کنیم یک جایگی بشینیم و امروز امامعلی همین فرصت داره اگر که جمع کنه کمتر پول ولاجیت کنه یگون $1,000,000 چشمش ابوجقه ولاجیت کنه جمع کنه خیمیکا و بیولوژی و دیگر انسان‌ها را جمع کنه میفهمیدگی را تکنیک تکنولوژی را خوندگی انسان‌ها را جمع کنن امروز آماده کنن سازن هم خیلی بطاره سازن کیلوش وزمین سبکتر کنن قوای میدودگیش 5-6 ساعت برسونن و البته که سپیرال سازن پیچکه هم خیلی پیچکه سازن که همین خونای مردم بتونن گرم کرده ای اومد اگر ما بکنیم این چیزا و زیر در نمامین ما برای خودمون بکنیم اگر ما پاتنتوات کرده بگیریم که پیچکه که قوای برق قطعی چند ساعت خودش خونه تا گرم میکنه اساسی انسانایی که
کوه میروند، مثال مردم اروپا توریسم بسیار ادیرو میروند خنکیودا. البته ایام خریداری میکنن و استفاده میبرن از این چیزی، یگان مشکلی نداره. فروختن ایرا دنیا میگیره، دنیا در انسانوی است که بسیار میگردن و حجمش چقدر مایده باشه، گرمش خوب باشه، دنیا ایرا میگیره. در این حال حجمش کلان هم باشه، برای خودمون ببریم، برای خانه های تاجیکستانی ها از همون پیچکای بابگی دیده. من فکر کنم که این خوبتر است. برای چی؟ برای اینکه یک تا دیویژو کم بگیرن 4-5 نفر مثال یا زوادید میکنن، یا ساعت یک نیم ساعت یا چند لیتر بنزین قطعی همون 10 تا 15 تا پیچکا زریجت کرده میگیرن، بعد میبرن در خونهشون 7-8 ساعت دیگه با همون بگیم که خونهشون گرم میکنن. خلاص اون من بگیم که بود یک ایده کوتاه برای شما. خونتون بود باشه، سرتون بلند باشه، فکر نظرتون زیر کامنت کوشش کنیم بنویسیم. سلامت سر بلند باشه.